Shalom. Salamat malambi lako kita masola nasang na rondong merki kamaturturuan na puang lante kami nomban totemo. Kamarampasan lako kamu sola nasang kure sumanga dipatutun lako langan puang matua diona kamamasean sia kamaturu-turuan na urungan ni antama adin sipulung lante banua kabusungan na atu totemo. Puang kapenomban na pabanua kabusungan. Mendadi pak nandunganta lante kamenomban allo minggu totemo. Mai mo komi tamela atek solanasang umpudi puang kapenombanta. Tapakendek pak pudian. Ia te allo nang allo malaabi. Antara ilang menomba Tumari bilang dauna Laborai na urangi kadami Nasuloy tuteng kaku. Ia te kamenombanta dadilan sangan na puang matua ambe na puang Yesu siapa nganta na puang penamasallo. Amin. Salama lako kamu solanasang mamasena puang urondong komi. Sia urondong duka. Laum pakendeki pak pudian 66 pitu ang kabungaan na sa lako maapeng karon na latabasa si sonda-sonda. Lulakona pangala sengo misa anay niyang pak pudian anna puang matua mora ungkamaseki siambura ki lindo masakke. Siya parang irupana. Anna tandai taulan telino tu lalami. Siya natandai duka mintu bangsa tu kasalamaran ta diomay kalemi. Sangapoy anapuri komi mintu bangsa o puang matua. Ondong pimintu bangsa masolanasang laumpudi komi. Sangapoy anamintu to sang petayanan paranuranu sia silatekan. Belan nami paulay maloloy saluna tumintu bangsa. Siapa tudulalan tumintu to sang petayanan lantelino. Sangapoy anapuri komi mintu bangsa o puang matua. Ondong pimintu bangsa masolanasang laumpudi komi. Ia tu padang umpakendek mo burana. Na puang matua kapenombanta umpasakkeki. Napa masakeki puang matua. Siamintu randan lagi laum kabangai. Matua mora iya kama sedi sola nasa nahura kilindo masake
rontokna parentah. Da'mu kabiri isilu'mu lan penammu, sangadinna lamu pakanan keunada ko sang tondokmu, umoda'mu nate tedio tawiyato amu passan kasalan. Damu palampenai tulau pabalai kadake, ba'atun tambukan esun sang bangsamu, sangadina lamu kamase itu padamu ma'rupa tahu, susi batang kalemu, aku mau tupuang. Tuara jo olona puang, unaku dosa sia kasalantah. O puang sumpu mamase sia luka boro. Situang kamadiongan pena, kirampo tuara dio olo malabi ini mengaku dosa sia kasalangki. Belanai nang pembudakan umpo gau, tutang situruuna kadami. Ia moto kirampo umpalaku kagarisan, dio olo malabi ini. Pagarikan siya kamasikan o puang, pakde tumintu kasalangki. Amin. Perangi siapa lantambuki tekada me panundu lako kamasokanan. Lako kamu solanasang tutukku lan kapenasanan, di pamanas sasule tu kareba kamasokanan dio mai puang matua. Kumuya tu puang sumpu mamase sesa apala Buddha. Kalando pesuka sia kapua kamasokananna. Ta ana tontongobang ungga gaiki. Sia ta ana la tontongobang sengke. Ta ana gauki sitinaya tu ngai kasalanta. Sia ta ana papakanni sitinaya tu mai gau kadaketa. Belanna susi sikalangka ana langi ana lino. Susi duka moto tu kakapuan na kamasokananna lako mintu taung katakui. Pada si kambelanna matallon na matampu. Pada duka mambelanna to. Nani puang umpato yang idio mai kaleta tu salata. Susi misa ambe unala mase anakana. Susi duka moto tu puang. Unala mase mintu taung katakui. Sangkin man datang tilendo, tupo pagarin man tu mama sena nyokaleku. Lante
lolangi katuan Pak Kamasen na puang pembuda ki pokok itu ta situru na po dalam Pak Porean na apa tontong ruka bama masena lako kita masolanasang ya moto ta sipatuduka tontong rampo dio olona masorongan situang kurre sumangata na to tema la sorong ki penombata na kadana puang lamai 2 Korintus pasal karuang kabas pisang puluh 2 na belan na iya kedeni diong pena ia moto na di karinganan sitinaya tu apa den dio kaleta tangnya sitinaya apa ta dio kalena kiangga namorakate kusurongan. Kombong salon apa matua dente tanda kerusmana kombongan lundi natura tadi pondok desain untuk pembangunan ya Punti silakan Bapak Ibu 100 pisan 100 penduan 100 penduan pentalun makasih masih untuk pembangunan Punti duka Bang Setpa ya oke 50 pisan tanya pokok 50 penduan
50 penduan? Saya mau 50 pentalun. Tak bisa. Masih untuk pembangunan. Wah, maka satabe. Tak bisa. Pembangunan. Ya mau? Ada kau pak makan ketek atau makan lelang? Oh, dong pula pisan penduan. Penduan. Pentalun. Ya teh, dulu aku untuk persidangan klasis sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu lah sidang klasis. Oh, jambore, minta maaf. Jambore klasis sekolah minggu. Ya, masih tempo ta. 100 pisan. 100 penduan. Pentalun. Ini siapa? Siapa enggak? Oh. Masih untuk jambore sekolah minggu. 50 dong pokok. 50 pisan penduan. Saya mau 50 penduan pentalun. Ya betul pengon aturan, nak kalau kita sudah nasang kurus semangat, nah pemutaton tompas sakit. Kumita mak kuri semangat tamas sembayang. Kuri semangat no puang matua bela nambi belo bangan mukan atu kinai rampo sorong katuangki sion sorong kuri semangat aki unulai persembahan. Maranu kalami pasake te pamengan na taumi pamengan na kombongami ana maadin di pa kempa kaluangan ni tu parentami. Na tu torona pa diolu kaleki si misa tentang duka kuminna da ikan ni pakai melo isi turu pak poriami lasangan apung Yesu kimas sambayang amin. O puang atari imami suruh batang kaleku. Laun tarimaki kadan na puang tulang papono ran nunta uling kai katuannya teh tamas sembayang na penama sallo urondongki tamas sembayang o puang kapenombanki na ponoikan kaparanuan sia kasendean belana pangelorami Kima adin sesi pulung lante banua kabusungan
menoloh lako kalemi. Kipatongan kamenomban ponno pena. Na kailo penami, na pomala abi isangami, siya kipomaupa. Ia motope maseroi mokan puang, na mintu na tuki bainan lante kamenomban. Lana pomala abi isangami. Siya lana posundun kaparan nuangki. Lante tangga-tanggana kamenomban ki puang. Mamali penangki laurangi kadami. Ia motukada meada alako katonganan. Kada untaatan kan kesepangkan. Sia kada laum bangun umpama toto orang nungki. Masambayangkan opuang penama salok sai komilan tangaki. Kuasai tu penangki sia tangaki. Na denopa ia te kadami tula kirangi. Laun torroi meloh lam penangki. Laki pentoi umpoga ulalan pak porayami. Sia lam bangun bintin kapatongan angki. Toyangan nila me Allah tangaki puang. Tomai mak rupa-rupa sakalangan odongan na kuasanna di atabulituk. Tulau sakalangan ni kan mak perangi. Sialom pamalilin tangaki unnannungi tekadami. Di kuade nopa puangan tekadami. Laki tarima melo. Kisule dako lako to obanuang kisituang kamatotoran. Paru kuma patongan lako kalemi. Perangi mokan puang, siapa kadai mokan. Bela nasai kan menomba lako kalemi. Tetelan puang Yesu puang pela abaki. Amin. Kadang na puang tu lata perangi, susite di surak molan liturgi, tapatanan meloi, talinga pak perangintah. Pak basama pempisanna diala lamai penggauran rasulu pasal sang pulanan angka mak penna apa selaku angka mak pesang 15 kadan na puang ia to namale sola duai unolai lendu tu tondok ia to na parampuan mimintu to sang siluran tu nasi tamuina rasul tu nasi turuina rasulu sola penatua di Yerusalem kumu anna naturui. Ten moto tumintu kombongan di pabatta kapotongananna na sangaloi kendekoi bilanganna. Na olalendo mitu tanah Frigia sia Galatia bila na tangga pena masallo pokada itu kada dio Asia. Ia ton nasai lako sipatun na Misia la morai mi tama bitinia apata neloran ni penan na Yesu. To nalendui Misia ma apalurok ko mi Troas. Ia to nabongi den mi bayo-bayo na kita Paulus. Na kuwa dento me ato Makedonia ke de untambai na kuwa. Lamban ko mi mai Makedonia untunduikan. Ia to nakita itu bayo-bayo ia to. Tikara-kara mukan lamale lako Makedonia bilan nakipamatu utun mo lan penangki kumua puamatu untambaikan lako la umpak pisanan kareba kaparanuan lako tutau. Ia tong kikede masombaran dia mai Troas mak palulako mukan samot rake masia to lako Neapolis. Na inde to dio mai kimale lako Filipi tondok laabi dio te parentah Makedonia. Na ni toroma mak tondok. Ia mo te tondok ia te kini torro batu pirang-pirang allo. Ia to na allo katorruan mo sun mo kan lamai babangan tondok. Kimale runduanan randa salu kisanga inang laden inan dini masambayang inde to dio. Ang kium noko maulolean lako tu baine sirampun mo. Den mimisa baine di sanga Lydia.
to dio mai tiatira, pak baluk sampin lango-lango, sia to pengkaulai puang matua, perangikan, na patibungka mi puang matua penanna, ana palan penai tu apa na pokada Paulus. To namangka mo di dio sola to lambanuan na tambah-tambai mokan na kuah, ia ke misanga siai kumua aku te to mengkaul aku puang, mai komi amitoro lambanuangku na paruku ruku mokani kadan na puang. Amin. Pak Basan mak penduan dialah lamai kadaumbo pasala 20 misa ayat 22. Kadaumbo pasala 20 misa ayat 22 selako pasala 22 ayat 5. Kadan na puang matua, taik kutiro tu banua kabusungan na puang matua, lan belan na puang kapenomban, umpoisan angge maritik, sia anak domba tu napo banua kabusungan. Taik namanggi tu allo sola bulan, unarangi tu tondok iya to, belan na kamalakbiran na puang matua, umpama siangi sia anak domba napo palita. Na mintu bangsa lalolang lan arrang na, sia mintu datu lan lino, la umba kamalakbiran na tamatondok iya to. Iya tu babangan na taik nala ditutuk len ki allo, belan na taik nala urandan len ni bongi. Iya tu kamalakbiran na sia napo pamarayan na mintu bangsa lanaba tau tama. Apa inang tae anna la tama len tu apa marutak baatu to umpogau pagi giranna sia to maakada mo orang sangadinna ia manna tu to tisura tu sanganna lan sura katuanna anak domba. Napa kita mo misa salu nani wai katuoan malino susikinang lolong diomai to isungan kapayunganna puang matua sia anak domba. Lantang lalan lantondok iya to sia napato malinna randanan salu iya to den kayu katuoan membuat pesang 12 bulanoi membuaoi na mintu daunna na pomondo sia bangsa. Te iya na tampak ropu dio na iya tu isungan kapayungan na puang matua si anak domba la tongkon lan sia mintu taun na la mengkaula lako kalena. Sia la untiro lindona sia iya tu sanganna den dio kidena tau iya tomai. Tak mo nalabongi len sia tau iya tomai tak nala umpiang arang palita sia arang matallo belan na puang kapenomban la unarangi sia lamak parenta tu tau iya tomai tontong say lakona. Amin. Kadana puang lamai Yohanes pasal 5 ayat misa salako kasera. Panguluna te kadana kua kadi pamalekenna misa to masaki diolimbong Bethesda. Undinna to denmi allo kapuanna to Yahudi
Dio Yerusalem si kandapi babangan domba, demi sak limbong. Ya ke bahasa Ibrani di sanga Bethesda. Inde to dio den 5 lantang. Lan lantang ya to lendu ubudan to masaki mamma. Tu buta, siato sondo, siato kupi. Umpiagi nasang wai limbong ti seego. Belana den si pisan-pisan na mengkalo malaika arok kolimbong iya to na seego itu waina. Minda-minda tu bunga na mengkalo rokko tu limbong kemangkai ti seego tuwai maleke muy masaki apa unalai. Demi dio misa tuto masaki 30 mong karua taun na. Yaton natiro Yesu mama sia naisang kumua pada mo masain na masaki to na kuami ungkuan ni murairo ko kamaleke na kuami tinde to masaki mebali lako opuang ta edik ka tau umbana rokko telimbong kiti seego oi wainna. Apa yang kumale na dolo yomo to senga mengkalau rokko. Na kuami Yesu ungkuan ni milik mo ko mualai tu ampamu mumale maklingka. Ta apa malekemi tinde tahu nala itu ampaana namane maklingka. Ya to allo katorwan. Rampoin dia moto tu kadan na puang mangka tarangi mintu tu to makari tu turangi kadan na puang disabu to maupa kena pokok ilan katuan. Amin. Laku kuah mak kada laku kamu solanasang indo ambe sia siulu. Salama sitamu mali. Paiman sidup pakaboro lan pak kamasian na puang Yesu lan melambi totemo menombah lan tebanua kabusungan. Sendetongan penantah siama sanang tasaading makure sumanga. Belana tapatongan. Pangeloran dari puang atau tumampatah. Antama sakke marudindin solanasang menombah te atu totemo. Kadang puang atau tumampatah mangka diropa lansang buku kada tulatanannung nakua puang kapenomban napo banua kabusungan. Puang kapenomban
napo banua kabusungan. Ya ke umpokada ki banua kabusungan pasti ia tu sailan penanta inandini menombah inandini sipulung umpakaraya puang totu mampata apa ya tula abi mandalanna tapahang solanasang kumoyate banua kabusungan ia monapotanda kama adiorenanna puang lantangata urondong ki umbura ki ilindo masakki umpi pikiki tanda marendeng kusanga umba-umba tanin tiro pa amingguan ba tu kabusungan inang takana saimolan penanta kumua inde inan yate dento sarani dento maapatongan nayanta kata pai mi kumua dento maapatongan indete tantu dento puang matua umpadenni sabak ia temai to maapatongan batu saburan gereja jemaat tak enada di kalena kita inadentum padadi ia mau tu puang Yesus. Jadi banua kabusungan ia mau simbol kehadiran Tuhan dalam kemuliaannya di tengah-tengah jemaat. Ya duka moto. Nah si misa-misa jemaat umpeng kule-kule tongan nih. Umbangun nih si turuk kapa abelanna temai disanga banua kabusungan batu banua kamenomban diusahakan dikoken na melong kena maindan kena makarama belanna ya tu karama ana pak mingguan unggambara duka karama ana puang matua. Den tau misa mak kada nakua namui gubu-gubu bangar ya tu pak mingguan take meloi kasih turusan lan ke matoto itu kapatonganan nang mandu mai loto panakuko penangkulan naumba nani payan tu kamisaranna naumba nani payan tu kaloboranna kapatongananna kemani pak mingguan na susi mo gubu-gubu aku den duko tu pak minggu si melong pa ya tu pak ina lalu kadangking ya tu kapatonganan tak na membuah sangadina sibok korambang atau mai tahu ya ton naluming kapatuto Israel lam padang pangalaran napa aparentan punga matua lako Musa launggara itu disanga tenda kasih tamuan lanani si tamu puang matua na tauna lananim papayan ni kumua moina lan kalingkan lan padang pangalaran patontong ma diorentu puang usi solani lan kalingkanna mendadi jaminan lako taunna kumua tak bang na tampelen ni temai taunna
tona pilai langsa mui lanagan apa duka. Yamoto belanna tatiro kumoya te Pak Mingguan. Simbol kehadiran Allah yamoto ta mengkule-kule duka matian nyallo tasai belanna di poko saikin tarima pasakke tarima kadan na puang tula tampo masakke umpataru katuanta apa kombongan lata pahang duka kumua ya te pa mingguan tangnya mairinganna mendadiri bayo-bayo kama adirenan na puang di pokada mo inaalan Pak Basanta lang kada ombok kumua lampentirona Yohanes lan langi baaru selino baaru tae mo ya tuban mo kabusungan tae mo tuban mo kamenomban di kuam pokadai puanga mo tu mendadi banua kapenomban puang mo tuotona. Jadi ya kita temote sanga mi kumua mande bayo-bayona tu puang matua tu tatiro siapong Yesu. Apa ya kelamo langi baru selino baru dako. Si Tirolindo mungkin. Susitu di pokada nina maleso. Puang matua, maadok kolan tangana, natalimbungi, tomangka na pamasallo. Tak aku bisa membayangkan yang buat susi dako tu kerumunan orang di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang jelas, tak mau tu ibadah liturgis susi teh. Tak mau kantoria, tak mau liturgis. Karena seluruh kehidupan umat akan menjadi ibadah, akan menjadi puji-pujian, akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Masero dukalan Pak Basanta kumua, lan langi baru lino baru dako. Tidak ada lagi persoalan masalah migor. Minyak goreng leh. Ibu mareko banget tuh tema Pak. Yanta si sola mempunyai sudah kok sundun. Minyak goreng tidak akan masalah. Rekening PAM akan tidak ada. Rekening listrik tidak ada. Karena lah demo itu salubu tujuh meolona puang matua, napo tuo mintu tahu. Tak mau teparalu listrik susite belana, kamala abiran namanya puang matua tulau narang mintu tahu. Yang tidak perlu dibayar. Karena kasih Tuhan tidak pernah dibayar. Kita menikmati secara gratis. Mintu agan katuan. Naponoi kaparanuan bela nasi sola puang. Yanta nanu mandalan tongan itu kadamang katarangin ina. Ternyata hidup yang sempurna sukacitanya. Hidup yang sempurna kebahagiaannya. Hidup yang sungguh-sungguh indah. Ialah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan.
Ya kelan katuan tato temote, Buddha tua apa ta reken, Buddha masalah ta tingayo, Buddha apa ta tanga. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita persoalkan, akan terjawab oleh jawaban Allah. Nah, kusanga ya mote, tu tatungkai, tatampe tu waluku dolota, kapatongan dolota tu tang manassa, tamendadi tu unturu upung Yesu. Belan na tapeang, takamali kumua, inang senga iya na senga, inang melo mandu melo ya na melo, ketuo si solaki puang Yesu na puang penama sallo. Ya Yesus itu kombongan, tapari-parimi umpasakai tu kaleta, ungkari tu tuitongan ni tu kameng kaulanta lako puang. Belanalan ayat 27 di pokada kumua ia tu to tangameng kaula tak nalatama tu to marutak ba tu to mpogau pagi igiranna sia to mak kadamo orang yang tidak mau bertobat tidak akan bisa menikmati kebahagiaan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Orang yang tidak bertobat atau orang yang berkanjang dalam dosanya. Ya te minggu lendu, mangka matananung kumua, ya tu pengkatobaran, di pak kamasian la komintu tahu. Itu berarti jalan pertobatan, jalan untuk mengubah arah kehidupan kita, selalu terbuka di dalam pengampunan Tuhan. Dibungka abang tuliman na pung matun tarima ki kerampo ki mengkatoba lako kalena. Oh ya matani si sengaran na kita tolino to, ya tu kita tolino, mui mesule-sule bang mo matu untuk molalan na tu tau kena. Asem palaku pengkatobaran nang Buddha pasyarat. Mangka to mong susiomo ko to. Dan lain-lain seterusnya. Tapi Tuhan dosa apapun yang kita lakukan, kecuali nakwa dosa menghujat Roh Kudus ya. Impiungan ni pengkarangan apa nama sallo. Diampuni Tuhan, diterima Tuhan. Dan dibagi keselamaran. Ko sule jomo kita tahu. Latu bangariki ikalang kasalanta, tasi sayuran katuan, jomai alona pungamatua, lamaringan siriki kameng katoba, tatarimai, tuka masokanan sundunna pungamatua, tuna parandanan mintu tolino. Kusanga bainang taru ubaga miki kita tanda ini, kumua la susito tu kalingkanta, la susito tu rampota dako, anta tarubang, ba'atu taruba. Akhirnya kita mengalami konsekuensi keputusan yang tidak benar. Tibungkamu
tukatuan na parandanan ki pung Yesu. Bahkan di pokarai nak kumua, ia tu ba'ba banua kapenomban lan puang. Tak mau na itutu. Belanna susi bangamu Allah. Lana sara patoboko latama siya to kadake ke maserong. Masih yang bangamu. Tak mau apa kabunian. Itu menggambarkan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman hidup bersama Tuhan. Kombongan tu dipakaborok lan pung Yesus Kristus. Ya kesusito taparandu kumi suuding desiapitatu umpamana satongan ilan penanta tukamen turusan lako puang lamintu agan belanna dentu latananno kumua mui makarioryo ke ilan katuannya te ketontong ki mak patongan kita kari tutu itu lalam pak porena pengamatua kita akan diubah oleh Allah ke jalan hidup yang penuh bahagia. Tapi yang paling konyol, yang paling mencelakakan dan paling mengecewakan ialah ketika masanang-sanang ki itu atau temote tamentama lang ibaaru lino baaru na berubah tukatuanta mendadi kama parisan. Pak pasusian tu nada iki maleso lan na aganna tu sugi na Lazarus. Pada omi salah pahang kumua kesusito ta miskin bang mususi Lazarus. Ta onean po salama Lazarus tu miskinna. Tak adukone ya pun napo sanggang tu sugi itu sugi ina. Pena po sanggang tu sugi saba. Tak ena tandai kalena. Kumuya tu apa jo kalena marasan na pesanangi apan na puang matua si patudukan na perapi to senga. Koya duka mo to tula mendadi gambara ala ko kita kumua. Umbata kuah lantai katuan talingkai ma panguju lako langi baaru lino baaru tu agan katuan ta. Apakah kita betul-betul tertuju fokus kepada Yesus Kristus ataukah dalam kehidupan ini kita masih terus terombang-ambing oleh kebingungan karena tarikan dunia ini. Kita tidak akan mampu mempertahankan diri terhadap tarikan dunia kecuali ketika kita mohon kuasa dan pengendalian Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Maka mintalah kuasa Roh Kudus menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa terus dibaharui dan bertahan
terhadap segala gangguan, godaan yang akan menyesatkan kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Mai kami tapamaatan penanta tanan nung mandalan pilan penanta si misa-misa ta apa patu borongna tekadan na puang mangka tarangi. Deno pak nanung iya teh. Laum pamalesang silom pamandalan nilan penanta. Tuagan laun turu Yesu Kristus. Lan tekatuan tatingayo. Lama sambayang ki solanasang lan pangando batu pira-pira tulata panganduan langan puang. Bungana toma ulang tahun Melisa Megi J. Payungalo, Saudari Atika Surya Dewi, Arvelia Filine, Randy Pairunan, Mikael Denny Pairunan. Kemudian ungkapan syukur keluarga dari NN, Papa Yopi, Silo. Kemudian ada beberapa orang sakit. Nasitaruna pira tu anggota jemaat talan kamasusan denopa nape nama salo urondong ina matoto na tontong batta lan puang na mak pelimana batu pira-pira pengkarangan lah diangkaran lan kombongan tah mas sambayang opuang matua ambeki sulekan menolo mak kure semangat mati kalemi belan nainang pak tunduan miri kima adin umpenombai komi deno pak niate kame nombanki lana kalau penami sialami pasakke kan kisule masakke siaparanno batta umpeng kaulai komi tunduikan pungan niate kadami kirangi laki tue manda sia laki lolangan lan katuangki den nopa anna mempayang kumua kamu tongan mo tubanua kamenumban mak tetelan pong Yesu Kristus. Anda yaitu penangki tangaaki semintu agangki. Laki patu utun mati kalemi. Tanda tasikina kamenomban makari tutu jomai kaleki. Opuang. Tangkisan. Mbalaki kuam penombai komi. Apa ya kemi rondongkan siami panundu. Laki tandai sia laki pahang. Kumu itu mintu agan katuang kiteng kakek dek ki pesiparangki. Ia mulanani payan bukti kami nomban sia kami kaulan mati kalemi. Rondong mukan puang.
lan attu kamenomban ya teh. Kipas sambayangan tuba tu pira-pira siuluki. Tumi pakerangan nomo sang taun umuruna. Opuang manas sabelan nakamuri. Nama laga-laga te me taumi. Nakerangan tu umuruna. La tontong mi karimani lan atu napatu. Ne tu katuan na tontong obang lama kariman lan pak kaboro mi. Ana polobok dukai kapatonganan sia kapaaran wananna. Kumua puang ritu to mangkambi ina. Puang duka ritu ben ni katuan. O puang makure semangat kan si solat tu bak tu pira-pira siuluki. Tumpapayan kurean sumangana untanda bilangi pak kamasyami lama rupa-rupa agan parannu natingayo. Na penoloan mo temai buah-buah kure sumangana lako kalemi. Pator romaindan mi lan pengkarangan mi. Napo kaluangan ni parentami. Mi tontong ungka masay te may taum mi. Na marampak siya masakke. Maupa lan lolangan katuan. Ondong pi lan ti atu totemo. Kipas sambayangan tuba tu pira-pira taum mi. Lalu kamasakian. Malama pak kalian na temme mabanda na pak adik. Opuang tak senga anak kini maaranwanan inang kamuri. Saya mukumi lan katuan na si misa-misai. Reme lima mamasemi. Popare itu may pedampi. Toma adampi. Sema rupa-rupa parea dipake. Denopa. Niate may ito masaki. Laun tarima kamalekean siya kamatotoran. Ondong pira kapuang. Bangunan matoto itu ranuna siya kapatonganan na. Daana soyang sumanga. Siya daana tu pepenan na temme saki. Na tontong maaranwanan. Tontong batta. Kumualan naagan apa mo. Nang kamu putu puang siya kapenomban na. Tentu kamu kipas sambayangan temai torro tomatuangki saburan to malambe sunga siapa apalam mulu katang pak belan pak kalian o puang mitanda itu agana pamatoto itu ranunna pataranak ki sumanga katuan niate may kamatuan jo kalena lana tarima susi pak kamase jo may kalemi napo paranui punting ngayo agan kamatuan na po parea ito may anak ampona simintu raputal lang na latontong untulak mananai siya tontong beni pa inaan melo na poranudukai lan kamatuan na. Temi kipas sambayangan mati kalemi. Temay taumi lalu kamasusan. Naoton kamaparisan. Joman na kalemi nani katilendokan. Kamu manna tu bisa maapa matoto siya maapa katana. Ya motoki panganduan ni temay sulu ukilan kama susan. Rampo kami puang. Ami pakatanay. Pakai itu keluarga. Pakai itu gereja. Mendadi sumbungan limammi. Sumbungan pak kadakadami. Laum parampon ni kamatotoran siapa apa katana
Naupa opungan ya tema itu lalu kamasusan. Tak nalan tem erok koi kamasusan sangadina matoto. Belana kamu umpama totoi. Kipasambayangan tu mak rupa-rupa pengkarangan Pak Kamaya. Tulah dipoga ulan tangga-tangana kombongan mindete. Sialan tangga-tangana gereja Toraja. Opuang lami pasake temai tommi tumpana atai. Majelis gereja, pengurus OIG, pengasuh sekolah minggu, sia mintu-mintu na tolong nalah katahanan. Ladiona, Pak Kamayan pelayanan penghiburan, ladiona kumpulan rumah tangga, sia mintu-mintu na. Pasak kepuang na di bainan melo na polobo ikapatonganan. Agan na taumi sia masyarakat lante tondok tontong komi ungkatirin nai. Pasake unangkaran ite may pengkarangan. Beni kakinaan kamatotoran. Nama karitutu mengkarang. Natari maduka itu polean. Pak boyo na jomay kalemi. Petayan ni te tondokki. Pasake itu to maaparentaki. Pasake itu may to parenge. Sia to dipuambe to dipoindo lalu tondok. Anaya tu kara pasan kasanginan kasianggaran. Tontong la di patuo lobo. Kure sumanga opuang. Belana ya tu kasih pulungan na. Pandita-pandita lan gereja Toraja. Mangka marampak mo dipogau. Jo manggasa. Dinaupa penama salomi. Niate may karaatasan. Kasanginan. Tumangka na bulo-bulo te may saburan. Pandita lang gereja Toraja. Lasule marampak di poga umelo. Narapa atu kombongan nalobo tu to maapatongan. Nasangami tontong la di pakalabi. Opuang lasule mokan lako banwangki. Antakan situang kamarampasan. Ki mangando mati kalemi. Tontong ko mimpasakkakan. Di kuana ya ke minggu pole. La tontong tiak ka pedangkilan kaparanuan. La sayomi sa pena umpenombai komi. Lante banua kabusungan. Ya mete tu pas sambayang ki pangandoki. Budak kakurangan ki Papua ngalompas undun ni. Mitarima kan tumas sambayang solanasang susi tepas sambayangan mangka na adaran kan puang Yesu. O ambe ki dau suruga ki palaku na di pakalabi itu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pak porayami lan telino susi dau suruga. Bengkan silasan na ki kande allo ya teh. Siapa ada itu salah budangki. Susi kami pagarri kasalahan atau senga lako kaleki. Siada meloran kan di roso. Sangat dinarinding pala kan. Dan narandan kan di atas bulitu. Belana kamu tu nampui parenta. Siaka paham. Siaka malakbiran. Saya lakona. Amin. Dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta MS Rantetana yang boleh menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan, dalam pelayanan dan juga bersama dengan keluarga. Dan juga kepada kita semua yang terlibat di dalam pelayanan ini dan juga kehadiran kita, kiranya Tuhan memberkati sehingga kita boleh kembali menjadi berkat dalam kehidupan kita. Penekanan warta yang pertama
Persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman ibadah rumah tangga dan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan setiap hari Senin pukul 16. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Kedua, jadwal ibadah penghiburan almarhumah Ibu Yohana Baturante atau Nenek Evan dan Nenek Kaca yang dilayani oleh Jemaat Karambe. Hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, ibadah penghiburan dilaksanakan di Karasik pada jam 18 atau jam 6 sore hari ini. Yang kedua, Senin 23 Mei 2022, doa pemindahan jenazah almarhumah Ibu Yohana Baturante atau Nenek Evan ke Paniki dilaksanakan pada jam 11 siang. Yang ketiga, hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, ibadah penghiburan di Paniki dilaksanakan jam pukul 16 atau jam 6 sore. Berkumpul di Rura dan berangkat pukul 15. Ketiga, pengutusan BPK Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan pada hari Minggu 29 Mei 2022 dalam ibadah ketiga pukul 16. Ya, barangkali di sini dilaksanakan karena tidak dijelaskan. Kemudian tambahan warta. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 jam 9 pagi. Jadi ibadah hanya satu kali. Dan yang kedua, ibadah rumah tangga kelompok Rantepao di rumah Bapak Sumuletan di Rerung dipindahkan ke rumah Ibu Elizabeth Pamanda. Demikian penekanan warta dan tambahan warta serta perbaikan diucap atas perhatian kita diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ekombongan perangi siapalan penai tekada lame panunduk lako katuan baru. Mebali mi Yesu na kuang ni. Ia keden tahu ungkamali na lana karitutu itu kadangku. Anak kamasei ambeku. Sialasaikan ni lako kalena siamareso dio. Yesu mau tu mintu na arang katuangku. Ekombongan male mokomi patongan ni kumoya tu puang kapenomban ia mo misa-misan na puang tu pasalama ki na minda-minda tu satuan puang ia mo lamaupa lan katuan na pasak kami penami amai tarima pasakke ludio mai puang matua. Na puang mora umpasakke siungkatirin naikomi. Na puang mora rang unam parangi komi lindona siungkari tutui komi. Na puang mora umpatiron komi lindo masokanna siumpasiria komi kamarampasang. Amin. Keunoni mi tarompe an upuk mo atu lata popenani umupui kami nombanta.
dilale tu arang masai lako Keni sa bumi sangan nako may dori labako Inang lagi kabaro idukana Keni sa bumi tu sana Keni sa bumi tu sana Keni sa bumi tu sana Inang lagi kabaro idukana Komita tang maliluming karang tutu alo Umpa pesanan mama senapwa Dan narabun motelino siya upu pasanang Inang tama mo lan